Guys, benda baru sampai daripada Huawei, GT6 Pro Smartwatch. Dia suruh kita review. Jom kita unbox sama-sama. Alright. Macam biasa, quality dia memang top notch. Aku memang suka. Dia orang guna material-material yang power lah, macam titanium, sapphire glass and also nano crystals. In terms of durability, memang korang tak payah cakap lah. Memang tak payah risau lah. Kalau pasal jam Huawei GT6 Pro series ni, dia punya quality memang terbaik. Korang boleh guna untuk pergi office as casual, business casual, and also korang boleh guna untuk sports. Dia punya sports tracking system sekarang dah lagi padu tau. So sekarang dia punya GPS guna sunflower positioning system. Maksudnya dia ada 3 lah. Maksudnya dia lagi accurate lah. So untuk sports yang macam cycling, trail running, golf, yang kita kena track betul-betul, data tu kena tepat, dia sangat tepat lah. Dan nombor 3, untuk orang yang mementingkan kita punya health, so dia boleh track kita punya heart rate, ECG, sleep, emotional well-being, SpO2, blood pressure, and also sampai skin temperature. Semua ada dalam satu smartwatch ni. So banyak information yang kita boleh dapat hanya daripada smartwatch ni lah. GT6 Pro ni belum release lagi, tapi dia akan release pada 29 September pukul 4 petang. Yang pentingnya kita add to cart sekarang, dan bila ready untuk pre-order pada 29 September 4 petang tu, kita terus beli sebab kita akan dapat free buds daripada Huawei 6i dan 3 bulan Huawei Health Plus. Dua-dua ni worth RM446. So jangan terlepas, kita terus grab. Okay?